Ngogola hotele eno e ne ya lakailwa ke molelo. Ga jaana go tlhageletse fa casino ya hotele e ka se tlhole e nna gona. Ga ba naganele baagi ba tsaya ditshwetso fela ba le nosi ba sa nagane gore selo se tlo gore ama jang re le mo mafikeng e leng motse mošate mo e le goreng ke be ba tla ka dikakanyo tsa gore ba ka godisa yang ikonomi ya rona mo mafikeng. Setlamo sa dihotele sa Peermont sa re le fa se dirile kopo ya go fetisediwa ga laesense ya go gembola, hotele e tla tswelela ka go gweba ka dijo le dino. The staff employed at Mmabatho Palms will have the first right of refusal to positions available at the Waterfall Hotel and Casino. The staff members employed at Mmabatho Palms who do not wish to relocate to Rustenburg will be accommodated at the remaining operations of Mmabatho Palms as much as this is possible. The majority of the additional vacant positions will be recruited for from within Peermont and from Rustenburg. Mokgatlho wa badiri wa Sakau ga wa itumelela kgato eo. Peermont ha ya latela tsamaiso ya molao ka moko melao ya badiri e leng ka teng. Mothapi ha bua le basebetsi ba gagwe e leng maloko a rona ga Sakau o ba romeletse di SMS mo bekeng e fetileng. Ha dina tlhaloso epe ko bona ka gore ha ba itse gore ba botsemang ba gamaregile fela ha ba tle mo di officing ha ba iko ena mothapi ba tsielehile ha ba itse gore ba ye kae mo ba leng teng ka sesebaka. Gabagare mapodisi a re pegelo ya diteko tsa forensiki e supa fa molelo o runtseng o ka tswa o bakilwe ke go sa dire sentle ga dithapo tsa motlakase. Sentle English, SABC News, Mahikeng.